Treba li Marko Perković Thompson pjevati na dočeku brončanih rukometaša u Zagrebu? To je pitanje koje je danas podijelilo Hrvatsku više nego i jedna utakmica. Jedni kažu domoljublje, emocija i tradicija. Drugi kažu politika, podjele i pitanje koje nema veze sa sportom. A evo što kažu Petrinke i Petrinci. A što mislite vi o ovom dočeku brončanih rukometaša? Treba li konačnici pjevati taj Thompson ili ne? Pa naravno da treba. Bože moj, jel se Tomašević borio, jel Tomašević tamo krv prolivo iz znoj ili su oni? A valjda moramo poslušati onoga ko nešto zahtjeva, a ne političke igrice. Pa ja mislim da treba. Zašto to mislite? Pa zato što je to njihova želja od rukometaša, tako da mislim da bi trebali poštivati njihove želje. Po meni bi mogao pjevati. Zašto? Zato što ga obožavam. Mislim, kao čovjeka toliko ga ne cijenim, ali njegove pjesme cijenim. I slušam ga redom. Užas. Živi užas. Šta vas smeta? Smeta me to što Tomašević preuzima Bog i batina. Kako on govori, tako će se raditi. Mjesto da politiku maknu na stranu, a naše sportaše, koji će mladi danas ići kad vide šta ovaj radi? Šta biste vi napravili da ste gradonačelnica Zagreba? Pustila bi. On je rekao u dvorani neće pokliče. Ovo je na otvorenom i nek ih pusti na miru. Volim ja njih, što pobjede, to mi je drago. Dobro. I volim da Thompson pjeva. Zašto vi volite? Volim njegove pjesme, ja slušam njegove pjesme uvijek. I volim Thompsona jer je dobar pjevač. Super pjevač, nema boljega. Sramota. Zašto? Sramota. Da. Što biste vi napravili da ste gradonačelnik? Ja bi dozvolio. Ali pošto mi ne odlučujem onda, ali sramota, naši dečki zasluži da se i dočeka pravo kak treba. A sad šta oni o Thompsonu, to je njihova stvar. Po moje mišljenje je da se trebalo poštivati odluku grada Zagreba. A ovo što se vlada opet protivi gradu, to mislim da nije u redu. Mislite li da je tu previše politika? Je, u svakom slučaju previše politike, a previše popuštanja rukometašima. Pa ako je to njihova želja, onda bi trebao pjevati. A sve ostalo, politika se ne bi trebala miješati u to. Apsolutno da. Zašto? Zato što je sve hrvatski pjevač i ne znam, Tomaševićeva ekipa brani to ne samo sada, nego i prije, općenito u areni brani Zagrebačkoj. To se meni ne sviđa. Sad, to je moje mišljenje i dalje više od toga ne bi. A što mislite, da li u Hrvatskoj postoje važnije stvari za raspravljanje od... Naravno, smatram da postoje važnije stvari o kojima se nažalost ne raspravlja. Ja mislim da ima puno važnije tema. Prva stvar, trebalo bi nešto početi proizvoditi. Evo, što god kupiš, sve ništa ne razumiješ. Sve strano. Da to nešto tu trebalo popraviti, šta, ne znam. Protiv sam širenja mržnje na bilo koji način, prema bilo kome, skupini nekog naroda, ljudi i mislim i vjerujem da imamo velikih pitanja i problema za baviti se u državi nego to ko smije pjevati, šta treba pjevati, tako, evo. Svakako ima puno važnijih problema, od cijena, gospodarstva, tako, uglavnom puno toga ima veći su problemi nego što je sam doček rukometaša.